Bakunzi b'Intare Official rero ntabwo tubatindira, turaje tubazaniye amakuru yihutirwa, amakuru y'aka kanya, amakuru ya Mwenga. Muri aka kanya ku mugoroba nimugoroba Intare za Sarambwe zari zimaze gufata agace gato ka centre ya Mwenga, ikindi gice nacyo gisigaye mu maboko ya FARDC na Wazalendo, ariko nacyo kimaze gufatwa. Turaje kugira ngo tubahereze ido nido uko byitwaye ahariya muri Mwenga. Urusaku rw'imbunda, urusaku rw'amasasu rukumvikana cyane cyane hariya muri Uvira, nabyo turaza tubivugeho. Ni breaking news. Abandi bantu, iyindi mirambo ya FARDC ndetse n'abandi bacanshuro babiri babashije gufatirwa hariya muri Mwenga, ariko atari abacanshuro muri Colombia n'abacanshuro bari baje gukora ibintu bijyanye na photography. Nabyo turaza tubisobanureho, tubabwire uko byitwaye. Ikindi gice nacyo kibashije gufatwa hariya muri Mwenga, tugiye kubivugaho. Abarwanyi ba FDNB barwanira ku ruhande rwa FARDC nabo hari abandi bongeye kuraswa hariya muri centre ya Mwenga. Ibi byose turaje kugira ngo tubivugeho, tunabirebere hamwe, tubahereze amakuru uko byitwaye. Intare za Sarambwe hariya muri centre ya Mwenga byaba bimeze gute, aho bamaze gufata se hangana gute, Wazalendo basigaranye ahangana gute, kuko iriya ni centre iri strategique muri kariya karere. Mutere udutebe rero, mutube hafi, mukore subscribe abatari bakora subscribe ku Ntare Official, n'abandi bose musharinge ibiganiro byacu mubyereke n'abandi. Turaje rero, ni Clever Bemba n'ubundi mwumva kuri mikro zanyu. Aha, ibintu bikomeje gukara, ibintu bikomeje kuba bibi. Ni hariya muri centre ya Uvira hari kumvikana urusaku rw'imbunda kw'amasasu menshi, mu gihe Mwenga centre yamaze kuba mu maboko ya Alliance Fleuve Congo MLDP twirwaneho. Umujyi wa Uvira uherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo urimo kumvikanamo urusaku rw'amasasu menshi. Twatangiye kuri mu masaha ya saa 3 z'ijoro, nijoro kugeza muri iki gitondo. Ni kuwa gatanu, mu ijoro ryo kuwa gatanu, abaturage bo muri quartier Mulongwe, Kabungwe n'utundi duce twegereye aho batangaje ko mu bwoba bwinshi nyuma y'ibiturika bikomeje kumvikana kugeza muri kino gitondo, bikaba bikomeje kumvikana. Bamwe bakomeza batangaza avuga ko ari Intare za Sarambwe zaba zamaze kwinjira mu wundi mujyi, ariko nkurikije wenda ku busesenguzi bwacu dutse n'imboni zacu ziri hariya, Intare za Sarambwe ntabwo zari zahagera, malgré yuko zisa naho zigiye kwagira mu gihe kitari gito rwose, mu gihe kitarambiranye, aho bari barindiye kugira ngo bafate bakaba bamaze kuhakacira. Nta nzego za gisirikare cyangwa iz'umutekano zabasha gutangaza itangazo rifatika kuri iki kibazo kugeza ubu ngubu. Gusa amakuru y'abaturage aragaragaza ko amasasu akomeje kumvikana mu bice bitandukanye, ndetse ko hari n'ubwoba bwiyongereye mu baturage, basaba ubuyobozi gutanga ibisobanuro no kongera ubwirinzi mu mujyi. Ubwo bwirinzi rero sinzi ko bari bubashe kubukora mu gihe ubwoba bukomeje kubataha, n'abasirikare ba FARDC, FDNB, Wazalendo bakaba bakomeje gusubiranamo no kwicana. Amakuru nuko abarwanyi batatu bo muri Wazalendo imirambo yabo yabashije kubonekana hariya muri Uvira centre. Iri hungabana ry'umujyi wa Uvira rije mu gihe amakuru yo mu karere ka Mwenga akomeje gutera impungenge. Amakuru yemezwa n'abatuye avuga ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 MLDP twirwaneho wamaze gufata igice kinini cya centre ya Mwenga ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Abasirikare ba FARDC nabo bari bafite ikindi gice cya centre mu gihe ihangana ryo rigikomeje. Amakuru atugeraho muri iki gitondo, reka wenda no makuru yo muri iki gitondo, umwe mu batanze ubuhamya yagize ati ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu Alliance Fleuve Congo MLDP twirwaneho yafashe igice kinini cya centre ya Mwenga. FARDC n'abayifasha baracyari mu kindi gice. Yakomeje agira ati biragaragara ko Alliance Fleuve Congo MLDP 23 twirwaneho ikomeje kwigara uduce twinshi, kandi ibintu biri guhinduka muri aka kanya. Amakuru rero muri iki gitondo nuko na bya bice byose byari bifitwe na FARDC na Wazalendo hariya muri centre ya Mwenga
nabyo byose bimaze gufatwa, yaba centre ya Mwenga hariya kuri centre de santé de référence ya Mwenga, yaba ku biro bikuru ahakora société civile, aho hose intare za Saramwe zamaze kuhagera, ku isoko rinini intare za Saramwe zamaze kuhagera, ku mabatware aho bagurishirizaga ibijyanye n'amabuye y'agaciro hari harinzwe n'igisirikare cy'u Burundi, harinzwe nabo bacanshuro batarabo muri Colombia, nawo hamaze gufatwa. Ni ukuvuga ngo Mwenga yose yamaze kuba tombe, ubu ngubu irabarizwa mu maboko y'intare za Sarambwe MRDP twirwaneho. Icyo nicyo kintu abantu benshi bari barindiye kugira ngo tubabwire se Mwenga yose yaba yamaze gufatwa. Eske Mwenga byaba byitwaye gute? Amakuru rero y'ukuri, amakuru utasanga ahandi, nuko Mwenga yamaze kuba tombe yose muri iki gitondo. Ku mugoroba intare za Sarambwe MRDP twirwaneho bari bafite 70%, wera amasaha 9 z'ijoro intare za Saramwe zakomeje guhatana zirarwana, ku buryo muri aya masaha 12 za mu gitondo ubuce bwose bari bamaze kuvamo. Ikindi kigaragara wenda twabwira abantu nuko abarwanyi 17 bamaze kwiripotinga, abarwanyi 24 bamaze gufatwa amatekwa, harimo abarundi 6, muri abo 24 bafashwe amatekwa harimo abarundi 6, harimo FRDC 9, abandi nabo muri wazalendo. Urikumva ko ibintu bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kuba bibi kuri ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Ibintu rero bikomeje gukara, ibintu bikomeje kuba nkuko mbibabwiye. 6 abarundi bamaze gufatwa, 9 bamaze gufatwa, abacanshuro 2. Rwango gisegete yajyazana abacanshuro bagiye batandukanye, aba n'abacanshuro b'abanyaburayi nabo mu Bubiligi, ni bamwe mu bafashaga n'ubundi kwa bakoresha drone, bamaze gufatwa n'intare za Sarambwe. Abana 17 biripotinze bari muri Wazalendo na FRDC, bo ni macange. Ahangaha nta mubare wa FDLR ugaragara, kandi hari muri Mwenga n'ubundi harwaniraga FDLR, ariko biraza kugaragara aba FDLR n'ubundi bashobora kuba bari muri bariya. Yego, ukumva ko ibintu bikomeje kuba bibi. Hari amakuru angeraho n'ubundi ambwira ko komanda wa la polisi wabagari ya Mwenga wari umwungirije, ngo bamwita ngo ni officer cyangwa komanda Sego, nawe n'abapolisi bagera muri 11 nabo bamaze kwinjira mu ntare za Sarambwe. Urikumva ko nugwango nabo nabiripotinze, urikumva ko urugamba rukomeje gukomera. Ibyagiye bibera Bukavu, ibyagiye bibera Goma, ibyagiye bibera Masisi, ibyagiye bibera Rucuro, ibyagiye bibera Kiwanja, ibyagiye bibera Kanyabayonga, ibyagiye bibera Kaina, ibyagiye bibera Limbongo, ibyagiye bibera Kirumba, ibyagiye bibera Karehe, ibyagiye bibera Kabare, nibyo ubu ngubu biri kubera muri Mwenga, aho igice kinini yo kimaze gufatwa na bamwe bari ku ruhande rwa FRDC, nabo bahita bavuga bati natwe turarambitse turaje, nabo bakarambika imbunduki, ubundi bagafatanya n'intare za Sarambwe kubaka igihugu. Reka dushishikarize n'abandi batazaba nka bafyeka, nabo bakazajya kwibona ari uturambo, batazi ngo bari kuzira iki, batazi ngo bari gupfira iki. Nabo tubabwira ati intare za Sarambwe ziko tayari kupokea kila mukongomani ambaye atajiripoti kwa. Murumva ko intare za Sarambwe rwose mu bice byose ziri kwitwara neza, ziri kwitwara gikomando. Reka nshimire Kiropapa akazi keza, Dabusirindia akazi keza, Ekotango akazi keza, 01 Papa akazi keza aho uri. Ibintu rero bikomeje guhindura isura abantu banjye. Intare za Sarambwe sikari agace konyine ko zabashije kwavansamo, ndetse turaza turebe no muri Warikare uko byitwaye muri groupement ebyiri, groupement Waloa Yungu na Waloa Roba. Ubwo bukira muri ama groupement guhera munsi w'ejo, naho intare za Sarambwe zakoze ikintu cyo bita kwa advancinga.
ziraza zikubita b'abanyatura, ziraza zikubita za FDLR bari bagiye hariya, baraza barabahondagura n'ubundi babegeza imbere. Abo kwa Mutayomba bariruka, abo kwa Kigingi bariruka. FDLR zari zihari zikwira imishwaro, ndetse hari harimo na FRDC nayo ikomeje kwiruka mabwa, ikomeje kwiruka bugegera. Bantu b'intare, bantu bakunda intare, muririmbe intsinzi. Babandi bajya baririmba ngo intsinzi, intsinzi, intsinzi intare za Sarambwe, intsinzi Mwenga, intsinzi, intsinzi Warikare. Muririmbe intsinzi. Ariko abakobwa bagiye ko badaheruka kubyina intsinzi. Mwabyinnye intsinzi ya Goma, mubyina intsinzi ya Bukavu, ariko ni mubyine n'intsinzi ya Mwenga, mubyine n'intsinzi iri muri Warikare. Reka mbabwire ahandi hantu hari intsinzi rero, inkoko nazo ziranderanja. Ahandi hantu hari intsinzi, ahandi hantu hari intsinzi rwose, intare za Sarambwe zikomeje gukubita, zashwanyaguje irejima yose. Ndababwiza ukuri, manza irejima yose yashize. Mana y'isi n'ijuru, ibi bintu turabirenga muki? Ndabibabwira ute? Murabyumva ute? Hari igitero cyari gikomeye cyaje Bweru kiza kivuye, icyo gitero cyashubijwe inyuma n'intare za Sarambwe, ndetse umubare mwinshi urapfa. Uyu munsi Comité International de la Croix Rouge, iyo bita Croix Rouge RDC, CRDC ni Croix Rouge, Comité de Croix Rouge RDC, bafatanyije na Comité International de la Croix Rouge, bafatanyije n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze muri Bashari Mukoto, abaturage guhera ejo bari kumwe na Local Defense, bari kumwe n'abasirikari b'intare za Sarambwe, Local Defense z'intare za Sarambwe, bari muri gahunda ya Bweru na Hembe na Kivuye no mu nkengero zaho zo gukomeza guhiga intumbi za FDLR, za Wazalendo, abanyotura bo kwa Jean Marie n'irejima yavuye Pinga. Baraza baradeborda, baza kwataka bashaka kugira ngo bigarure kiriya giki. Amakuru y'umwimerere rero, amakuru utasanga ahandi buretse ku Intare official, nuko hamaze kuboneka imirambo yabo. Harimo abaturage cyakora babiri, harimo umumama, abo ni ababonetse, n'umwana w'imyaka 9 w'umukobwa. Abandi ni babandi bari bakomeretse mbere, batatu bari barashwe, batatu. Umwe arakomereka bikomeje, abujyana kuri centre de santé ya Bweru aza gupfa. Abandi barwanyi 71 bari bo muri FRDC, Wazalendo, donc harimo FRDC, FDLR, Nyatura na APCLS, bakomeje kuboneka mu mirima, bakomeje. Hari n'abantu bimbwa, umuntu akaraswa akagenda akavirirana akajya kwihisha, aho kugira ngo yiyereke intare zimujyane kwa muganga, ahubwo akajya kwihisha mwo gahekama, akabagize ute, apfiriyeyo. 71 nibo bamaze kuboneka hariya. Mumbwire icyo intare zitari gukora. Imbunda zahafatiwe ni nyinshi. Abari muri groupe y'Intare official hari ibyo mwibonera, hari amasasu, hari imbunda, mashinigane nshyashya. Ya Tweruvo yari ifiri muri brigade iyo witwa Bigira Abagabo Queen 5, intare za Sarambwe zarayifashe. Iyo niyo mbunda ya Musada yari afite yiratanaga, intare za Sarambwe zamaze kuyikakira. Ubu se Queen 5, Bigira Abagabo, mwari musigaranye Tweruvo zingahe?
ubu musigaranye iki wajinga? Warebye kure? Njye kera numvaga ko Queen 5 ari umunyarwanda, amakuru mfite nuko atari umunyarwanda. Kambibabwire rwose, nakurikiranye amakuru ndagenda ndabaza neza. Queen 5 ni umukongomani, nibyo, ni n'umukwe wa Matswe, uretse ko yari afite abagore benshi. Wari umunyarwanda ni ka gatipe kitwa Noheli, kitwaga November Hotel, kaguye iriya hasi ya za Gise, bakagakubita kompora kagapfana n'amaeskoti yose. Wowe yari umunyarwanda just, ariko yamaze gupwetinga. Yakomokaga mu Rwanda ahantu bita muri Kanama muri Mahoko. Umugore we abandi ni bamutunge hari y'Iburungu, kuko nta kundi niko bigenda. Niyo si turimo. Narindi ngo yari afunzwe ngo bamubyaraho kabiri, noneho baramubyaza n'abandi. Katwikomereze muri Plaine de Ruzizi. Muri Plaine de Ruzizi reka nongere mpagaruke. Nimara kuhagaruka mpagaruke uburyo Plaine de Ruzizi intare za Sarambwe naho zongeye guhondagura muri kino gitondo guhera saa 10 za mu gitondo. Intare za Sarambwe zari ziri muri operation idasanzwe, ziri kurasa abarundi barashwe n'abakomeretse donc abirukansi ntabwo birubukaga inkomere. Uzi kwirukanka ukibagirwa ko ufite kajorite ukazita inyuma, ko ugata kajorite bataye kajorite bazisize inyuma. Baravuga ati ntabwo kajorite twazijyana, bataye kajorite bazisize inyuma. Bikumva ko ibintu n'ubundi bikomeje gukara, ibintu bikomeje gukomera. Bataye na kajorite, s'il vous plaît. Mana y'isi n'ijuru nimutabara abarundi, Mana y'isi n'ijuru utabara abo kwa Neva, kuko bari guhondagurwa, bari gukubitwa bubwa, bagakubitwa ubugurube. Ibintu rero bikomeje gukara, ibintu bikomeje kuba nabi. Sanga honyine kuko intare za Sarambwe no muri Rubero, abantu benshi bakomeza kwibaza operation Rubero zigezeye. Ntabwo intare za Sarambwe zicaye les frères amis, ntabwo intare za Sarambwe zicaye. Operation ziri kubera mu ma-axe yose. Ubu ngubu Gisegeti atangiye kunegosia intare za Sarambwe zibwira ati muri abakongomani ubwo twabyirengagizaga, ariko turemera ko vous êtes les Congolais. Icyo tugomba gufatanyiriza hamwe ni uguhashira mitwe yitwaje intwaro, arizo za Nyatura, ziriya za Wazalendo, nubwo ari nge wazihaye intwaro, tukareba ko twazirasa. Muri Warikare murabizi ko hatangiye operation yo guhiga FDLR iri gukorwa na FRDC, barimo muri sensibilisation na MONUSCO, basensibiliza FDLR bazibwira ati FDLR mutahe, mugende mugi wanyu, mugende mutahe mujye kubaka igihugu cyanyu, n'ibinanirana turabarasa. Murabizi ko atari ubwa mbere bibaye, anaribyo ubona ko FRDC ikora byikora rwose, ikabahiga nyuma bagakorana. Urabizi ama operation yagiye abaho, ariko ibi ngibi ni bya bindi byo kugira ngo bajijishe, berekane ko hari injiji zimwe zidashaka gufatanya n'abandi, ubundi bakurasire ba bandi bari gufatanya na za Wazalendo. Kuko urugamba Gisegeti ararureba agasanga ko urugamba ruri kumutsinda, urugamba rwamuyobeye, urugamba rwamubereye rubi. Bantu banyu ye baba we, ibintu se ko bikaze. Hari igihe nyine no kuvuga amakuru nkavuga ati ngo aya makuru ndayahera he, aya makuru ndayasoreza he, ariko ukuntu ko nkunda abakunzi banjye, Imana ikomeze ibahe umugisha, Imana ikomeze ibahe umugisha. Ndongera ntangirana isengesho ryo gusengera abana bari ku rugamba, nsengera FRDC kugira ngo zigire umutima wo kwiripotinga nka bari abagenzi babo biripotinze muri M23, abandi bagafatwa. Hari abajama benshi, abantu batekereza ko bafashwe. Ari n'uwanyandikiye message arambwira ati kuri Facebook ngo raho Bemba ngo ndi muri Rwindi, ngo narafashwe, ngo ariko ngo buno
ngo ndi gukora akazi, ndi gukorera leta ya Alliance Fleuve Congo ma 23, ati niyo ndi gukorera, ati ntago ndi muri FARDC nk'uko abantu babikekaga, ati hari n'abakekaga ko napfuye. Hari umutipe umwe nabonye umunsi w'ejo, Kibonge wari escort wa Major Alexis, umugabo wa Mama Alliance. Uwo namubonye rwose, namubonye ari mu modoka, sinzi hano bari bagiye, havuye kuri training. Polisi Kibonge manza ko mukari azakagusa, igeze no kwa muri za Nyatura, ariko nyuma za kuba umupolisi abana na Alexis Murigande, ko kasuza Alexis Murigande uriye, nzapanga nze ngusure nkuboneho wa musaza we, wa musaza we rwose yabaye umupolisi ukomeye hariya muri Nyamitabo, yari komanda social. Abana ni kintu kimwe cy'KFDL cyitwaga Benjamin, niba ubu ngubu cyaragiye ntago mbizi icyo KFDL. Reka rero nere kubatinza kugira ngo mukurikirane amakuru, utari wakora subscribe nakore subscribe, ubundi musharinge ibiganiro byacu, kuko nahandi mwakura amakuru mwimerere buretse ku Intare Official. Mukomeze mugubwe neza rero, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga.